وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita karunia-Nya, karunia iman Islam, sehingga kita selamat dari penyembahan terhadap berhala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauri teladan yang menjelaskan Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an kepada kita, dan bagaimana cara memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 164 ya. 164 sampai 165 insyaallah, 2 ayat saja. Baik, yang membawa Al-Qur'an silakan dibuka Al-Qur'annya biar lebih jelas. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا تقى وهدى وصلاها ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi dari huruf nun ke ra itu ada tasydid. Ada tasydid nirrajim, nirrajim ya. Tidak nirrajim tapi nirrajim ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Silakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. Silakan. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض. Silakan. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. Silakan. وأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. Tarik nafas, silakan. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وسحاب مسخر بين المشرق Baik, diperhatikan apa namanya, hukum-hukumnya diperhatikan kembali supaya bacaannya seragam, karena kalau ada yang pendek ada yang panjang otomatis nggak sama nanti. Dilihat lagi. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر. Sampai situ aja. Kalau misalkan takut kepanjangan ya, silakan sampai situ aja. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Baik, jika bertemu dengan lam bertasydid, ra bertasydid, jangan ditahan. Laayatil liqaumi, tidak til liqaumi, tidak ya, hati-hati. Baik, 1, 2, 3. والسحاب المسخر بين السماء Baik, sekali lagi. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ya, coba 1, 2, 3. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. طيب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب billah. Jika kepanjangan kita putus saja nanti. Ya, coba dulu. Tarik nafas. 1, 2, 3.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Baik. Kuat kira-kira? Ya, dicoba ya. Kalau misalkan nggak kuat sampai andada apa juga boleh. Ya, min dunillahi andada boleh di situ. Nanti lanjut saja. Yuhibbunahum kahubbillah. Ya, baik. Mudah-mudahan kuat ya. Nanti dicoba saja. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah ya, mohon maaf ini kan. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Silakan. والذين آمنوا أشد حبا لله. Nah, bukan hati-hati, bukan asyuddu tapi asyaddu ya, asyaddu. Asyaddu. Ya. Sekali lagi. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. والذين آمنوا أشد حبا لله. Hubban lillah ya, ada tasydid. Hubban lillah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. Silakan. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. Baik, sekali lagi. Kita ulang sekali lagi. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. Silakan. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وأن الله شديد العذاب. Baik, barakallahu fiik. Pak Arif, silakan Pak Arif. Iya, Mas. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk bismillahnya Pak bisa agak cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu agak kepanjangan ya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ya, bima yanfa'un, agak ditahan lagi. Oh iya. Fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil ardh ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tashrifir riyahi وتشريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Baik, amanu agak panjang lagi, Pak. Oh iya. 4. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya Pak Kris, ada? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ya, hati-hati jangan terlalu panjang, Pak, ya. Bima yanfa'un nas. Diulang dari tajri fil bahri. Tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma An-nas panjang. Bima yanfa'un nas. Ada alif. Diulang lagi. Tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in fa ahya bihil ard
Fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah. Wa bassa fiha, agak panjang, fiha. Wa bassa, diulang dari situ. Wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wassahabil musahhari bainas samai wal ard wassahabil musahhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Apa? Wa minan nasi man yattahizu min dunillah angdadan mohon maaf, saudara. Andadan itu diulang aja Ustaz ya. Badilan, iya. Diulang coba. Wa minan nasi man yattahizu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah walau yarol ladzina zalamu id yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha sadidul azab. Tayyib, barakallah. Tab berikutnya. Pak Agus, silakan Pak Agus. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابات. Nah, dabbah itu 6 harokat ya. Oh ya. Dabbah 6 harokat. Ya. Wabassa fiha min kulli dar. Wabassa fiha min Sa-nya pendek. Wabassa fiha.
وبث فيها من كل دابة Dabbah. Kalau diperhatikan, dikurang ya. taknya menjadi bunyi huruf H ya. Dabbah. Silakan diulang. Wabassa fiha. وبث فيها من كل دابة Ya. وتصريف وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ya. ومن الناس من يتخذ minan, ingat dengan nun bertasydid. Mim bertasydid dan nun bertasydid ditahan. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. Andada. Boleh di situ berhenti? Gak apa-apa. Min dunillahi andada. Ya, sampai situ gak apa-apa. Nanti lanjut lagi. Yuhibbunahum kahubbillah. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Hubban lillah. Ada dua tasydid di situ di lamnya. والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. Ulang lagi. والذين آمنوا أشد حبا لله. Ya. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. أن القوة لله. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Baik, barakallah. Sadaqallah. Niko, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والأرض واختلاف. Langsung. والأرض واختلاف. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. Fa'ahya, ya-nya dua harakat. Ngulang dari mana itu? Wa ma anzalallahu minas sama. Diulang lagi coba. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Ya, wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah
wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin ya'qilun. Ya, liqaumi ya'qilun. La ayatin. Diulang dari situ, la ayatin. La ayatil liqaumin ya'qilun. Hati-hati. Liqau, bukan liqau. Ya, Liqau. liqaumi Liqau. ya'qilun. Ditahan. Liqaumi ya'qilun. La ayatin. La ayatil liqaumin ya'qilun. Baik. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi Yattakhidhu min langsung ya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Mohon maaf. Man yattakhidhu min dunya dua harakat. Min dunillahi andada. Diulang lagi coba. Wa minan nas. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Walau yarol ladzina zalamu idh yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a. Annal quwwata lillah. Quwwata ta kelam pendek. Ulang lagi. Walau yarol ladzina zalamu idh yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a. Ya. Wa annallaha syadidul azab. Baik, barakallah. Taufik barakallah. Baik, berikutnya Pak Yuliadi, silakan. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wal ikhtilafil lail إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون
دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن الله شديد العذاب. Baik, barakallahu fiik. Wafi barak Ustaz. Pak Asrizal, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث bukan basya tapi bassa sa kecil. فأحيا به الأرض dari situ saja. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر sin biasa والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله dal dua harakat. Selamat pagi, Mas Siap. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم. Baik, barakallahu fiik. Ya, enggak apa-apa. Berikutnya Bu Farida, silakan Bu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in fa'ahya bih fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabba atasri fir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Baik, barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut sedikit ya. Al-Baqarah ayat 49. Sedikit kita ulas yang kemarin. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Bani Israel untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya. Allah senantiasa menyuruh Bani Israel untuk bersyukur. Uzkuru ni'mati. Ya. Dan mengingat atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat terbesar yang diberikan Allah pada Bani Israel apa? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah melebihkan kamu di atas umat-umat selainmu, ya. Yang ada yang ketika itu, ya. Yaitu apa? Bi irsalir rusul, ya, dengan banyaknya para rasul yang diutus dari golongan mereka, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang besar itu, ya, yaitu dengan diutusnya para rasul untuk menjadi apa? Untuk menjadi imam mereka, untuk menjadi petunjuk bagi mereka, untuk senantiasa diikuti apa-apa yang diperintahkannya, ya. Maka itu adalah nikmat yang paling besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh Bani Israel untuk senantiasa mengingat dan mensyukuri nikmat tersebut, ya. Kemudian jika kalian kufur, ya, terhadap nikmat yang Allah berikan, maka wattaqu yauman, maka takutlah kalian, ya. Yauman, takutlah terhadap hari la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang mana seseorang tidak akan dapat membela orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak akan seseorang memberi syafaat, ya. Sedangkan syafaat dan tebusan itu tidak akan diterima, ya. Wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan tertolong. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, jika mereka kufur, maka ingatlah pada suatu hari, yaitu hari kiamat nanti, ya.
yang mana seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, seseorang tidak akan pernah dapat memberi syafaat kepada orang lain kecuali apa? Kecuali atas izin Allah, ya. Seperti itu. Baik. Kemudian ayat berikutnya, wa idz najjainakum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali Bani Israel. Ya, di antara nikmat yang paling besar apa? Wa idz najjainakum min ali fir'aun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel dengan firman-Nya, dan ingatlah, wa idz najjainakum, dan ingatlah, najjainakum, ketika kami menyelamatkan kamu atau kalian wahai Bani Israel, min ali fir'aun, ya, dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, yang mana apa? Yasumunakum, ya, yang mana mereka yasumunakum au yudhiqannakum, atau menimpakan kepada kalian, ya, menimpakan kepada kalian apa? Su'al azab, yaitu menimpakan siksa yang sangat berat kepadamu. Ya. Ini apa? Siksa yang sangat berat. Apa itu? Dengan banyaknya apa? Anak-anak dibunuh. Ya. Dengan apa namanya? Banyaknya bayi-bayi yang baru lahir dibunuh. Ya. Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan ada sekitar belasan ribu, 13 ribuan, ya. Di riwayat lain menyebutkan ada sampai 90 ribu bayi yang mati, ya. Ya, maka kita pun patut bersyukur, ya, karena kita tidak berada di zaman itu, ya. Kalau kita ada, mungkin kita termasuk orang yang sudah mati, ya. Ma'adallah, ya. Jadi apa namanya, kita pun patut mensyukurinya, ya. Selain Bani Israel, ini ayat ini juga menjelaskan kepada kita supaya kita pun bersyukur, ya. Kita pun senantiasa bersyukur, ya. Baik, di sini sebutkan yudzabbihuna abana'akum, yaitu mereka menimpakan apa? Menyembelih anak-anak kalian, ya. Wa yastahyuna nisa'akum, dan meninggalkan anak perempuan kalian, ya. Jadi kalau anak perempuan itu dibiarkan hidup, tapi anak laki-laki itu mereka bunuh, ya. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'azim, dan yang demikian itu, kejadian itu merupakan ujian, ya, merupakan ujian atau cobaan terhadap apa? Terhadap kalian dari siapa? Dari Tuhan kalian. Masyarul muslimin, ya, tidak ada suatu yang menimpa kita dari musibah ataupun bala kecuali apa? Kecuali atas apa? Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, ya, disebutkan seperti itu. Tidak ada dosa atau musibah kecuali ya karena kita sendiri, ya, karena dosa-dosa kita, ya. Karena dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah timpakan hal tersebut. Ya, bisa jadi ini pun seperti itu, ya. Cobaan yang sangat berat ini dikarenakan maksiat-maksiat mereka, ya, maksiat-maksiat orang-orang terdahulu, ya. Ada yang apa? Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i, ada yang merubah Al-Qur'an, merubah kitab-kitab terdahulu, ya. Ada yang menyembunyikan apa namanya isi-isi kitabnya, ada yang membunuh nabi-nabinya, ya. Dan seperti itulah dosa-dosa yang kira-kira yang dilakukan, ya, sebagian dosa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel terdahulu, ya, mereka membunuh Nabi Yahya, mereka dan sebagainya. Ya, itu diantara apa namanya pembangkangan yang mereka lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala apa? Menurunkan bala yang sangat besar dengan apa? Dengan didatangkannya Fir'aun. Seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka ingat kembali akan apa? Akan nikmat yang Allah berikan.
Makanya di sini wa id najainakum, dan ingatlah. Maksudnya ingatlah adalah apa? Supaya bersyukur, ya, supaya mereka bersyukur. Ya. Wa id najainakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari kejaran Firaun. Seperti itu ya. Itu merupakan apa? Perintah sebetulnya, ya. Perintah apa namanya? Supaya mereka bersyukur. Sehingga terkadang lupa, maka Allah ingatkan. Nikmat apa itu? Ingatlah ketika dulu anak-anak kalian dibunuh, lalu Allah selamatkan kalian dari Fir'aun dengan menenggelamkan apa? Fir'aun, seperti itu ya. Itu merupakan nikmat yang besar. Maka di situ disebutkan, ayat berikutnya disebutkan ya. Wa idz faraqna bikumul bahra, ya. Dan ingatlah ketika apa? Kami membelah laut untukmu. Farraqna, ya, kami pisahkan bikumul bahra, ya. Laut itu terbelah. Farraqna bikum, untuk kalian. Fa anjaynakum, dan kami, ya, kata Allah, dan kami apa? Menyelamatkan kalian. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, ya, Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu menyaksikan. Ya, sedangkan kamu menyaksikan, ya, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk kufur. Karena apa? Karena mereka yang pertama melihat mukjizat secara langsung, ya. Mukjizat yang apa namanya Nabi Musa perlihatkan, ya. Mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu apa? Mereka menyaksikan bagaimana laut bisa terbelah hanya dengan tongkat, ya. Ya, kemudian apa? Mereka juga menyaksikan bagaimana apa? Fir'aun tenggelam, seperti itu ya. Maka hendaknya kalian bersyukur ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Baik, sampai sini dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Kamis insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan katsiran.